Badwam dwumadi no to aso aba wakwam eno nti afia mankwata maklo ene kwasinsia aye krado na bonkrata ne munsem no womo ede ba besomo na afei de ekoso ewo online so makenkan ede ama enti Adom TV ahwefo nyina Facebook for ohwe no fie ohwe no adwuma mo hwe no ka mo ya ma mo nyina ache afia ne kwasi mpamto ma mo ache kwasi akwaba Yoso medase so waya de moni adwuma efie boko so Awurade Adom akire boko de okoye nso me ko de boko ye da nyame ase makobia ya me nkoda akomani so ade tini nyina ye bibia onemre me sister makro so she ye nyame Adom ho ye nem so she bobi no wani so nti director etwe akoba bia unko da at least nka wo be na nka wo de ho ade bia nti hu da nti yenso ye wo ha hu da na ade aba de o bie no amohu bi da sa ye o bi e hu bi da na so unko ba bia unko de nti ade ya bibi wo ha ye hu sana meken unko akwaje ahye ngba nka confirm abasa bi kura na nan a nka awie nti wo timi akwa esa nka eba ho de wasi bokode really me unya nti ase next time wo kwa ase e po bi kan ho because nye hu adwuma ne so nti ya di achew next time wo ko bi mu a no aka unu a confirm de ne bo onye den akwasi de nyame aye wo to a confirm be 10 bre ya zanka nye hwe nti ya do ase wo ye adwuma ma ya adwuma ya de ase ehunu de aban ne ye because even hunu sa no a ya na omokan ese ejiji asum keke but say ya ye de ni hu bia na ye mampani ya me hira na onkoso anka ho na momo aye de mo ye nyina no ya mo mpa ese na ne sika wo ye bottom fi se enipa ohoi wo be bibia aye akwan kama school adan hospitals no na so se ni bottom ye dry ya ohu Christ wo hu so ti mampani wo ye we nyina na fe wo se ye ne ma me botomu ayema ne mema bebre adane ma nti ne ma no se be dey system no wa ye nti mampani e do adaroma akwasi wo hu ne physical yi se kofi ampadu say obema so nti kran to grapes sam say na grapes so na undumi to na kiwi so na kiwi do ha unto bi da ke 2 bit say 15 cedis enso na ma pomudin o si ntimento pedi kiwi so de ngwa enti akwasi yan shase ohun ma yan shase yo ane yemfa yi Ghanaian time de bokrata no ento en shase ene anope okay ma mefa daily guide en shase na daily guide ni mo ha say mampani adodan kwakufu ado ne nsama wode etu dwanie se NDC will lose 2024 elections no enho asem okope 3 no a obenya sansam no na mampani foni da ha na kane mampani John Dramani Mahama so ne foni eda animo ha MPP appoints deputy national officers yenko pay 3 woma yi akandifo de nti wo se woma be de kire so won mu yi womo nti eho asem ne ye bete de ekoso delegate pay 6 na no so ede aba my Ghana Food and Drugs Authority ate den ne if you say enei wiase nyina apomuden atena ye kese WHO so Yama FDA pre-qualification status. FDA lab gets WHO pre-qualification status. International say, baby, teachers, the whole African, yeah, GB tumu. To me call a bibra memu, almost to me the yejuma. Okay. Mame Delis, and I didn't say. Yani ode ba me da kono wa ya de woni na dwumayefo ewo FDA ne edi kanfo no adadafo a wo mu ye no so aba beto so aba ma ya de enti na ye catch omo ye product ne say FDA catch say fabra ne yenhwehwem ansa na de asidwa so a omo te ho no omo ni agro enti aya ma ye ntena nchen ka say na sika na omo je wo ho na debi fakọ omo wonim de no no mo ye nyina e boa ye nyina wa adwen yo say me product se boni bi bemu a me busori bi nkoto bi eni wo chena behwe na boni na eba mu no akopie ofie na akoye asem de ma fa ko ne yenhwem enfumso ho a ye nkorete ma ne nyina ntimi enjoy abrabo
na baby a say aye dri kura na say edin na na oh FDA for ayade pa na wi ase na ho ade abenwo a wumu baby yete hu ni nti aye so omo nya hwe ye Ghana for na kasa no de we ye Ghana ha no ye kasa mpamfa ho no so akaye ho ye wo bibi ama e konkrofo nyuma mu amafo ye nyuma ho o konkrofo nyuma mu amafo ye nyuma pa ba ye tenchen onko ho krada egro ho kro ni baby ku a office kon ne wo na waka no tra na okọ ne baby wono anfa na ni nkohwe yo esan so obi akenti no de achi sa wo de wo akọ na wan so kohwe ya wade o na mumie ni so de ye wo na de ye wo no ye ni yi a na ye de emfaso na bre nti eno asam kope 3 nya daje na kenkan na ti ase se be ya se se eye FDA approved unim se ekonipadua mu a eye papa beto yem sa ya da mo ase nyame hira mo na baby amodure mamo ntensan ye ni mu a ene ye kro ye kope 3 so ura faru kuma mahama ena wono so de nsema to dwa week mu say Wednesday na Tuesday your story be about iron and steel companies na ono na ye boche eda no o se de ya bebi anu yekura yenkuma na hyehye no afi kura no wo be ye no mo timu de munya arohyemu ewo mo ye kope 3 asasam no de aba menhia shut down Oyerpa FM eno so ehu asem okọ pay 6 a da ho daily guide obokrata eno no na ni nyina ye ayi oru odike asem a ono akoka ma atra na nanum atrankonya ni titi wote kokoso ene na nanum ewo ho na obi busa se na de na ase asante here kana asem na ye hwe oh rebesi afia odike e de no e de bia mpani wasem se ye wo sebi kwankwanyu asem komodie ene ye wo petemu komodie se ukesi su se na namahemfo ye wa asante mantemu ene etu anamo a wo ka ho asem ne e fra se akosia de odike pinpoint o hene baako na se wontimi a na se gu ana pese ogu empenfo ni mu ase 2 o ka ne sa so na se o ka ma na kwa akotia opemso se oto no aye nhwe ha no de ne sa hye ndemre fam ana ne manfo ya ade ono opemso no kasa detia na aboa me na mentu ase a akoye mansotwe odika osna na manfo wa santimantemu ene ka obi ma galamse etu okoso kire ohene baako sei ohene baako sei yo wa santimantemu ono enti ene bia galamse ekoso na traditional area akoye asem enu ade bantman hene kasa yo so wodwen niema ho a wonti ase so evidence na wo can be fine and you okay oh opemso na asimasi yo hine ewo aha minim pefe say na wo ye then na santiman Kumasi traditional council Asantuma traditional council atna state to one I want say na say na bantman hine otumfo atwenanim no de yesere otumfo atwenanim wonko patch on asumdira because they say akwasi mintwa no de akobenti a whole radio station minim nipa dodo wo ho ba de say me how many kura de me de aba from kura beka se nipa be 30 de wo mo ye adwuma wo ho na free na ko ene yo yese 26 ayi your friend say August me wo mo ye adwuma biem nti imagine say asam ne ye ni nwie na boso me ba akotwam mienu twam yensa twam ne entua wo mo ka na me de bia meti ha me bompa ma me mpanifo akwase twon ne di kan wo mo ka ho ne client on ba ha so wo ma fasika ba akokora mmombu so ma so be hye ayi de ni mpo me ko fasika no wai it imagine say ni patati kora no wo Oyerpa FM honom na free na ko yesi yatum ne yatum nso ampa business bia ma ho biem ne aba betua wo ka nti papa adaroma set say chaupe sefata fakoma mpanifo no obi ma me papa nua ba bi oye adwuma wo Oyerpa FM a esa wano asem nti akoka wo mu nyina no yesre mo na wo madwuma nsan kenya wo hu biem we de yesre pa why na mo we so nya hwea de mo bia yenka asem a yekura nkrata evidence kura fadanse die bra adanse die bes opem so watwi na hemfo bebranim eti nye we na kebedi kan se ohene bi ya de ono opem so no equity a obey kataso mu aso ewoso lady ba unsa asa no so Adom online na da ha na ma ya che no enti odike yi a momotu nefo no
Ono so na semo edaha no say nullify banishment before I can come and apologize. Odike to mass traditional council. It's no me say mo no mwanya nto bi na no pay. Mo kire ho akire odike. It's no ko say empanifo say wo mo atwa na su no. O me ye free one. Be ye free ho no. One won eni chelpa. Eti em say de mo kan de. So it means that ne odike eke no. Efe baby ni yakoye say. Waje atum so pacho. Nanso but yenyi banishment no emfa free ho no. Se waje atum se wafom na abepa ho acho de a go ahead ne kopa ache we. Okay, cause go na nanu sem de entire for court. Okay, to say okay asem nim kakra. So the founder and leader of the United Progressive Party UPP Akwesia Odike has explained his inability to appear before the Kumasi Traditional Council on Thursday. I went to Mianko na company for her no kwan no na semnonie. According to him, he failed to show up because he has been banished from entering the Menshia Palace. It is among amosimo twamesu. Na Menshia ho no ense me si ho a na ne he na mefa kowura Menshia e na makwa akopa chew. Eti no Odike eso asem eno no. Na Owura Akwesia Dai said this in an interview on Joy FM's Top Story. Eti I did Oma Kotun waha Joy yenuanum Joy for Kotun saying I did not go because I have been banished from Menshia Palace and traditional instructions have to be respected. Eti wano so kire se mo se minsi ho na ma ofre me de ne na se me de ani de ma mo se no but see lady unim ne ma ne ya ahreho ye se Odike ye asante de hye ya onim amamre ene amane ese sempani twa wosu efri ayimfie ne yesa to yensa de frewa wo walk through dwanto ahene na de akokosi dwanto na dwanto ahene akompanifo ni makobo amane ese esimesi anaso bentin ye etwa na suni free ahimfie no na nanam opeso oba monim ebesre ebimdie na mpanifo ma dwanto ahene akwanya no wodi wonim ede wako eto Odike be ka chem mpanifo nyi saa asotwe free ansa na otimi akomanhia na Odike kamoni pa fronka kamani pa hofro enka asemwe okay enye wo biti sa na into no ho asem no okay into na ebika my joy online adomonline.com asem no ehonti Odike die na yakenka kakra e de akere we nti said na wo ka said the obokrata no I think guide e de buy no and also wa hase Kumasi Traditional Council orders Oripa FM to hot broadcast over Odike. Enti no say Nkrofo Joseph na Odike am kwakwa ebibio hey but whatever it is no yesterday anobrebre e ma abato e wo kyerosemu esanso ye mpani kasa sa anobrebre e ma abato and a police takeover of our palace after violent clashes left one injured and also kasiebonum mebawamane na kwasinsia ampedu PRO ene tomene imamomwa yen de wa hanie. Also, serious-minded men don't care about Botox. Okay. Well, I'm pedro ya no name wante kwesi udi na ama for better boy. Serious-minded men don't care about Botox. Okay. But for kwesi wa dance here was me hono saying. Udi memem we dia dance here. Na no krenso wom so yese. Esu no be happy. So no bia wo ho. Yes. But ye de mema du gina ho no mo a. No ne obia. Eno de wo ho ye te ase ase no bia now so if it's talking about responsibility there. It has nothing to do with Botox. But aware mu anigye de esu no bia pe. Obi po ba. Aware mu anigye asemo. E to ho asem don divert brother. Don't divert lady. Make us serious men. Kwesi tie na de otebrofo. Serious-minded men don't care about Botox. And wanna make a lady because obi wo mu a oye serious-minded man, oye businessman. You reki in sika bebre de be fie. Ade e me na ni agi fie pa se be ba na bia na yire emuso no ba be da ho. No de ti beto so na so madwo me nka no fo me se eto. E je se me ma na ya amodato. E bia som wie no. Hey. No be akoti ha so de ndedi no afri. Yes, obedi ho adanse. Obi afri kwa ebrentu maba. Na so ahye, okoya mokuya atiesi. Ne nka tie so. Ya win say pasa.
Oba yen so aduane wo fie so sha. Eni ji kakra wo me yesese bio. Na yire to so na so ni ti kwa akoto so ama na so adwonu a. No dey kwa akoto so ama na so adwonu de. Say responsibility now can be different but catch a serious minded men don't discuss bottles na there hey open obi one more person be oba na nufu modru obi pe oba se na nufu yekuma obi epe oba na se fita ohun ne se na yire se fita eno na ni age on pe botox obi pe botox director say ebi ana emema no wa dance here enti friend na ma yesa dance dey no 0302 211 702 0302 211 703 and 020 3211 sa number si friend we eye emema no asem but eye man so na e kan enti ebi ana ema no bi so a wo mo fa memma nsem we ko na mo motofia no wo se ebi ana memma nse da ko mo motofia na mo ni abra o me yesa campaign o say o mo motofia na ni abra mo yesa campaign hey eto de fa ni agro okay kwesi edi na dance pacha also for call ne brand nature because the cast see na che say udi sa lady mti dem we emema asem okay if you betimi aka because your background ne kan ye enti e bia na okay ene pacha also was a camp for the aboye na yen kwai e dey camp no ndi ye ka ho asem camp na me dey ase piaro na wasam ka baba bi ote no ni advantage bia joro ntime nkasa but wi ase dey nyame abode bia ye oh yeah enti wo bi eye woni bi nso a bibi wo hodo mu a eno so bi cherish ye yeah because me who I said I don't know say mema no betie am pedu de obi ante so confusing and mema I don't know de to aye omo so but as omo na ama nkrofo ye to no ba be wie na ukotodwa no usisi ye de afiafia kura no santa usisi mu twu dwedwe so me imagine omo toto esoso akese I think mema no kwa na this pressure na beto maso yeah ne to but if you a man the no more can say serious minded not just say yes say generally no a member petwa serious minded men let's say o member ni bi how many so serious that woto no a platform cry enye na sema na well mankind wo hot tie mankind hello mankind yeah chadamo a member wo focus na wo presse wo baba wo mode so wo bobra no eto wo nya wo faso wo wasre me asema for videos na mitia chama ble na de o kan no say eboa be most no eya na akwadro kan akwadro wo dey ho akwadro say baby mankind are diverted and your boss ba wo so na boss sir boss ba yeah martin papa yeja o boss be mema mu ye serious minded no aya na ema no eto na nya omasem wo ho oh eto de nkato yi because sabi kwaduma ba na me wa yo home na say me di me toto oba ne to so a eni gem kwa na me wo na da hono ni di infinity to so de mento oh yeah papa sure pressure system ni mo boss ba ya te wai pressure system ho yo o san say e dia dance ya ne enko brothers mulemu a asem na ma ne ka ya ne de o ma an kan ya said yo na enye serious because if you are so bia what you pay it in nyame bo ni pa different the way pay no way pay the way pay enti we ya kan kura be na de betimi afraka atama na ki menso enye sa kwan na nyame pese e fa so obo bia de ma no bi hu eto kura na ne bo afu en obi nso ehu ipatiatia no so bo afu enti wo de ne se wo hu ato a eya wo de en asem na enti ba cho wo se no hu oba wo to a ya no wani je ho em se wa free so e call but well kra me ni nje ho kra okay enti one condemn but onu mo de ompe well no ano no bia ne the taste na yase boshe ba na ho ya odo e mo akwa ba
Yeah, good morning. Hey, good morning. You want that partner? You know, 2 years now. Number some Oh, nyame adom ya to nkan de ehu ye. Many Obana said no ever to join me. Yes. One in a year adwen. Yes, because also Casa not minded men. Also, I didn't know what body in Casa, a critical confusion. What Gravocano only possible to be confused. And we is serious minded there, and because of one of confused. Now, she would not yet the way. Many they are serious minded in the or new course I knew to cry. As then we will be in a Yo, yeah, that's it. Serious So minded. I pursue. I pursue us all. I don't pay that's a watching. You marching on example. Yeah, Joseph Papa. Ain't you way? It would be a hay. You might not better than Kaka. It's you. Hello. As well as a more canon. As well as the effort, who will be a effort, name who will be really not enjoy. And it's only the saying, I mean, or beer or converse, we or born, and do my wound or blow my buhuna, or a tian, the 12 water moon, or a can get the tourist who could do a big one. It is only the Obia, the Yamiti what you know, Obia, the Befatan, which is just one of the encourage to my papa. Nti if you only dey na say opet to no mo so dia mo smart one we better dey be kwa papa to na mu we go so na wo take mo dey so aka ho nti say opet to ana wo mpet to Ko fa bi da ji mo nsem ona. opet to ana wo mpet to o to an dey eye na mo no we pet to so be mama ju e be mo e dey na 2020 no obi ahu na ni di akiri e be mo that's a very jealous man. Kiss me, oh, kiss me, chato. Hey, Diamond Papa. Mami tira Diamond Papa. Me ba ma di nyina. Oh, ba mo wachi ano pay Papa. Na me Papa eto no wo fancy oh. Me da sepa asemwe akoye hwewutri na hwe wo chen. Because man can ya me ba manya asem. In fact, I'm a pay o ba se hwe be kwa ya nyame na ye ko store okropo na ma bu da mo hwe mo. Mata pa o hwe mo pa. Na mami tira. In fact, eto de o papa mani je o papa. Na atia man kwa kura wo ayidi o na okoki face na o shed nika bi akwai se skin bi na ne to egu pa e wo me phone so abiribia pa e wo me phone so me ta se pa ti me dia me ire kura ni se to dia in fact we are be man ko na wa me de che wa poma yo nya to so nti to dia in fact mo me boa atia man kwa bi sale okay we team bi wo ho o de ko keep on am pass go to traffic next to na epele pepa in fact what the penny for the dia taburo bu no o dia pa na ko atamado nti me mata taburo mu ba me mata taburo bu me na me pa ko atamado nti o papa kiss me eto enti na wo ba na me no o ka no kra do ka no kra enti na wo ba na me no ano pay o ba ma ati wa e da se enti no and then na say adanse no ye gira akesi me die so die si because we no wa kire wa tumire e na wa kire sie a e kire say eto no de na to say kamia yo say wo de man asem no ye adwuma wa ha me papa kisi me onye serious minded enti eto ho hia no but whatever it is no ahoya no dey serious minded asem what dey e man come at and na democracy so nti obi atumi kire na adwen enti saa e man no wo mo akire wo ma adwen but wo hwe course na e ba ye na apaya na empire ndo omupe apaya ho me ba no peto de no de kwasi ano de empire but omu be kire mu bebre at the end of the day opeto no but just that on be so be yin anim bi sa na nyame abode but eto no pe ebi da ho nti wo kan wan kan yi a wo de phone no to so a no wanya asem so wo ka so wo adwuma man gonga baby odare nye if you also need that ho okay mama ni akwasi ye wie eto de ye hwe apomdin we so ehu hia ai doctor yes don't wrap kenke in plastic
chemical can cause severe health problems. Dr. Fiye and a 1 year. Okay. On said, none of your son, your mamma, just say, ye perceive a sunny, a fantican kinu who are in Doctor. Ye perfino or one as a column, black bay and some map on the rubber. Yes, ye. On the rubber mukra, ye d Adriania, she and a cranny. Yeah. Mummy and try, na ye, ye num cocoa or rubber muffe. For many Piero. Owó ba ko ebe. Enye one day I will. Owó ba ko. But one we are not quite be as fast we are not catching. But no crow one said dokono dey say okay ahaban no ankasa ye dey no. The woman e ko eburo na ye dokono nim no. So hu ya ma ye hu say eduro bi wom a eboa ye nti enimdifo no de abefo atoto ho no mo ka yenye de ye. Ajetu. Yenye de ye. Yo nti no Pacho ye de si ha na wotwe mu nyina adaje a one ye che wo bedwam no ye da se na ne de wani nyanko to ho a na wabomodi ama wani akọ eto ho na wahwe ni yenti fia ne kwesi pacho me de si ha go kanse mu nsem e na edi so a eba wakabusiafo ye mamachen